Welkom by Magali Skool Elektrische Tegnologie Afbakening, jaar 1, kwartaal 2, 2026. Welcome to Magali School Electrical Technology Learning Center for year 1, quarter 2, 2026. Hier is het voor elektriciteitsgedeelte. Het verkeerd die vak en weet van die verklaring. Maak altijd zeker dat die vraag vast is om die student te blijven. Nie met elektrisiteit tekening. Een van jou woorde se vraag is antwoord. Wat is elektrisiteit? Dit verskafte van enige die werking met 'n gereedskapstuk van 'n draadloose put wat gereed is. Dit is 'n elektriese roer wat funksioneer. Dit is subject en very dangerous. Die tweede vrouw is die stuk en die woord van elektrische stuk. Nog center is elektrisch. Man of het kan op boord vrouwen door die stuk on without water and electricity is not needed. The careful in work with electricity not work with the process is the intensive condition for incidental health. Gesondheid en veiligheid, health and safety. 'n Verbode teken sê vir jou wat nie daar toegelaat word nie. A prohibition sign tells you something is not allowed. Jy moet altyd gehoorbeskerming dra wanneer die geraasvlakke hoog is. You must always wear hearing protection when noise levels are high. 'n Ontsnaproete help jou om 'n veilige pad te volg in geval van 'n brand. An escape route helps you find your way out during a fire. 'n Brandblusser word gebruik om klein brande uit te sit. A fire extinguisher is used to put out small fires. 'n Onveilige handeling kan jou en ander se lewens in gevaar stel. A dangerous practice can put your life and others at risk. 'n Inligtingsteken word gebruik vir die oordra van algemene inligting. An information sign is used to guide people with general instructions. Gebruik altyd veiligheidstoerusting wanneer jy in die werkswinkel werk. Always use safety equipment when you're working in the workshop. 'n Noodtelefoon kan gebruik word om te bel vir hulp. An emergency phone can be used to call for help. 'n Brandslang voorsien water gedurende 'n brand. A fire hose delivers water during a fire. Goeie huishouding hou die werkswinkel skoon en veilig. Good housekeeping keeps the workshop neat and safe. Die inhoud van 'n noodhulpkis. The components of a first aid kit. Verskeie groottes pleisters. Plaster in various sizes. Steriele gaas. Sterile gauze dressing. Steriele ooggaas. Sterile eye dressing. Driehoekverband. Triangular bandages. Dun gerolde verband. Crepe rolled bandages. Hakspelde. Safety pins. Weggooi handskoene. Disposable gloves. Pinset. Tweezers. Skerp. Scissors. Alkoholvrye skoonmaaklappies. Alcohol-free cleaning wipes. Kleefband. Sticky tape. Thermometer. Thermometer. Veluitslagroom. Skin rash cream. Pynstillers. Painkillers. Hoestroop. Cough medicine.
antihistamine pille, antihistamine tablets, gedistilleerde water, distilled water, ooguitwasmiddel, eye wash. Leer die name van die volgende gereedskapstukke. Learn the names of the following tools. Maatband, measuring tape. Matmes, utility knife. Combinatietang, combination pliers. Handvuil, hand file. Vislint, fish tape. Platpunt skroewedraaier, flat screwdriver. Soldeerbout, soldering iron. Multimeter, multimeter. Ystersaag, hacksaw. Derde hand, third hand. Draadstroper, wire stripper. Langback tang, long nose pliers. Insulatietoetser, insulation tester. Sterkspunt skroewedraaier, Phillips skroewedraaier. Pypbuiger, pipe bender. Buigveer, bending spring. Staaliniaal, steel ruler. Kantsnytang, side cutter. Bankskroef, bench vise. Winkelhak, square. Hier is die typiese uitleg van 'n 3-punt elektriese prop. Here is the typical layout of a 3-pin electrical plug. Bo het ons die aardepunt wat gekoppel is met 'n groen en geel draad, die aardedraad. On top we got the earth pin which is connected with a green and yellow wire. Aan die linkerkant het ons die neutraal draad wat gewoonlik gekoppel is met blou draad. On the left we got the neutral pin which is connected with a blue wire. Aan die regterkant het ons die lewendige draad wat gewoonlik gekoppel is met 'n bruin draad. On the right we have the live pin which is connected with a brown wire. With a cable grip and the outer insulation of the cable. Ons het 'n kabel klamp en die buiteinsulasie van die kabel. Die neutrale draad kan blou of swart wees. The neutral wire can be blue or black. Die aardedraad groen en geel of groen of geel. The earth wire can be green and yellow or green or yellow. Die lewendige draad kan bruin of rooi wees. Live wire can be brown or red. Bestudeer hierdie tabel van geleiers en kategorieë waaronder hulle gekies word. Study this table of conductors and categories under which they are chosen. Vir prys het ons in die eerste plek aluminium, dan koper, dan silwer, dan goud wat die duurste is. In price we got aluminium which is the cheapest, then copper, then silver, then gold which is the most expensive. Vergelybaarheid is silwer die beste, dan koper, dan goud, dan aluminium. For conductivity, silver is the best, then copper, then gold, then aluminium. For anti-roes is goud die beste, dan silwer, dan koper, dan aluminium. For anti-corrosive properties, gold is the best, then silver, then copper, then aluminium. For buigbaarheid is goud eerste, dan silwer, dan aluminium, dan koper. For malleability, gold is best, then silver, then aluminium, then copper. Vir gewig, aluminium is die ligste, dan koper, dan silwer en goud is die swaarste. For weight, aluminium is the lightest, then copper, then silver and gold which is the heaviest.